ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯊꯝꯇ ꯃꯨꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯄꯥꯕꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯅꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯥꯝꯁꯨꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯗ ngasi 7 December 2023 sida press club da ikuna to the press meet sigi maro panamdi akoi lawriba December ki tangta te tisari khoina bu khunjina akoi maitei Bishnupia amadi pangal sing ya apunba from sagana ba unity convention ma sinja langjari asia ba unity convention sigi ko meeting na na kali pakti honorable chief minister yang chief minister lemir kini habi thaja ba pirak khai hari ba unity convention sida maitei pangal amadi Bishnupia lising na jing waraga nisida akoi punjilaga kari to waja ba habi gi wakhalun da akoi khawrang honorable chief minister bungai dona lei ngasi manipur ki integrity singari ba akoi anti manipur factors mayam se akoi na kari to waja habi matang so akoi homse khana nei na gani aduga aruba da maiti organization sing Bishnupia organization pangal organization sing nakoi loina lakpiu aduga akoi hairi ba convention sing bong phan mina si tei tere khunta ba matam se manipur lebak se maiti lebak se khunta la si kre matam si da moham digi power pai ba akoi indo gambir sing nursing oina sida khoi nai hom je la ga atai tei maiti mayam Bishnupia mayam pangal mayam su khoin umodam hamda umaga akai lami sangat ki adwa kali bakta mo hadna akai lebak se kan mong ki adamai ne sangwe madi tin da du khalu da hom sida lai ma lai hai hai asi kali bakta hi power pai ba akoi gona chi misal la piraga hom sida lai ba akoi maiti manipuri mayam se khonnin roga hom sida maina kali bakta tanglu le cha di hom se maina kali bakta se tanglu le cha ba hadal ne ge hai do khalu da akoi mayam discussion ta ra hom sida lai ba lai se criminal ga ai kai to ja ba ta khana si hai ne adwa akoi ki thadal lai hom sida hanaksu tawibase manipur ki wang mandala pamade la kamu la ko disturb to unisi khunda ko kalam nei alagi khunda ko je su hom jala la blai se ko me apchana khuramaga aram chi bize la ko me apchana khuramina mo da som joi soidna hanagi conflict se masi losin ja bagi soidna ko turbani ko yakpa ja gani soidna akhoin tai ma pui thogal phangni haibage ko thaja hom leiri manipuri society da leiri ba maiti pangal Bishnupia somsi maiti sing manakta matam da khajik khara chel mangna ba aikogi divisions thar leiri se masi pusin na hona ja bane chi tasengna masi pusin na hona ba sida ai sama pun ke triben ai masi pusin na bagi kana se aina jabdang manate maya pun makulaga maya ko operate ro ngamde ni plus aina masi pusin na bagi credit sulo ganing de masi di jam se na raga aikogi upai ko maya mamana mamang de gi matam khri mamang de gi masi pusin na ba ona du la khabane ado aikogi amya di kashunati ai su jam very ordinary person ne aikoina hari upai ko sin to mo tabak ta kun makha chatuje bogtani aduna organization puna makta manipur society le ba aikogi amsu maira private amadi te organize le pura ta soi kuna appeal to je bidi ngasi kuna amyana lo initiative se asai sida mayam puna akoi society se asan nawi to se to minasi akoi sina kenda ngamanate natraga akoina masi tawrimi haibagi akoi credential lo janing de aduna lana lo wi gano thani mamangda asi matam pyadagi ina honara ga honorable chief minister ga akoi tanaraga hari pasakse kamai to na manipur mo pandale ba mati situation bagi manipur situation nawi pasakse hoje kuire ada marak sida adugi program ma na sin magi ko tawrimi mak sida amsunge beje oja kumagan to degi chiri noi mo khana pose kitang akoi marda tana hol do report am laire aduga hari pasakse ta singadi initiative di amana lawgi ado amana initiative lawre na amana credit lawba jabana ti amaya pujen masibu akoi mayam lekai mayam jaudna kun mayam jaudna oja mayam jaudna kamaina amana ke ya doi noi ba daga asi kunul tawjari sisu kunul ngam banate asi pasakse lana lawbi gano amuksu kana ma tawjari tabuk to mo to wonde aina to wonde su haibi gano ada amana initiative lawu se amana initiative lawu khaktani mayam gi to woni aduna amjuna na mini mangda oja kumla ga to individual activist ne na haibi gi da amana condemn ga tawre no dinate ai amsugi sinau ne hajani mudi aduna asigo tawda condemn to godam nati hoji Mizoram na greater Mizoram tala ji singo condemn to tatra kuki singo mate sing to ji condemn to na khoi masen gi misunderstanding do akoi masen phamina raga ngam niku phamina loisin maja abda media ro thuk thuk condemn to roisi kamai to sine bako ado ai advisor su hajani ni oja hai ba ojana maram orga amsugi sinau singda hu kamsilaga amya gi sinau singa mamangna thokiba hogi khana chene bagi thoyok to amu makha chathan bigano yaragadi akoi mikum go phamina raga loisin menasi yam lapana te akoi na lainer se aduga karigumba
पेंदब कईगुम लेटरसु अदुमाइना मामना हंगना हेक्टर मिंगना नोटिस थादोकबगुंबा आमियाना ऑर्गेनाइज तौरगा ओजा कमलाकांतागा अदगी रीनागा अदगी रोबिंदोगना मखोयोंना कमाइदो नोटिस थोकदोइनबा अदि पसतु मियामना तमंग नै हाइबि दमता खुनि सेंगोपनेबा नखोइना कारण तौरपगी अदि मखाता खुदा गमु आइजे सेल्फ स्टाइल नि गाइना यस आइदि एक्सेप्ट तौ आई सेल्फ स्टाइल अदो खंगिदोना ओजा खंगिदोना सेल्फ स्टाइल जे अथमतम बुल स्टडी तबोजा लाइ खागा पाबिको सरकार नतबदा लैदिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से this is very self-style mechanism. Amia is an idea. Amia is idea. Amia all Assam Manipuri Youth Association. I say, I could not say, no. Assam the Riba, Maki Naru Punam hiring never. Whereas Amia the Assembly Mati Brown of Brown, what is our Deva? I do not see idea, imagination. No matter how much heavy Assam the case say, organized remember. In the same way, I'm sure I say, all Assam Manipuri students in the enemy. Assam the Riba Maki students, Manipuri students, put up hiring. I'm sure Assam the Manipuri students, always our Deva. I do idea name of the show. Assam the Manipuri students. Another program again. The idea, Mamaki idea. Self study of Susu. I'm also self study. Probably accept Sarkar. Sarkar can self study with this. More authority neighbor. Authority not to self study neighbor. Say, was that Kumla Gatanam, Physical organizers who going to self study want to come to the same as very like activity. Come a second for some talk. Media and Anam Monta, Zaimo, Bobino, by the Famina Sige, Momaka, Pomina, Minikuza, Famina. अखोई पसत लोशन मना अखोई याम फगनी खली नखोइना उजारगे नै मखा चलो अदुसु जाय आइगी पानमदि नखोइ मखा चटपन अखोइ मखा चलन बद नते अखोइ पानमदि बुजिनबा अमसु हजि लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट से हम तब होतुनेबा आई से मदिक सादे कुंदल से मदिक सादे लेरिबा खोइ सिनाउ से मदिक सादे हायरगा सुको अखोइ थाजोक सगे असम दा और असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन की थबक थौरम सिंह अखोइ कन्स्टिट्यूशन दा इरिबा को पानम सिंह दा फॉलो तबुदा लेदि अखोइ हायकुन वितो अखोइ ओइन फम थाजोक सगे मया मसिगी आमियागी किनो से पुबिरो अदुगा जामना कोम जादे मोनो अदा कुमला कातोना अखोइ आमिया से अखोइ एग्जीक्यूटिव कमिटी लेजबनी अदगे आईएस कानूनी का हायदो अदुदि जामना मितांगबा नाफंगबा मयक चथमिना ngang फोन दा कन्स्टिट्यूशन अमा लेरगा कमाइतोना एग्जीक्यूटिव कमिटी लेरगा कोइ कन्स्टिट्यूशन जेबु अखोइना हाइजन नदि अखोइ आमियागी पेस जांग लेरबने अखोइना constitution da hakta hafta kui gamne hakiba mayam kan dula kudege ado amsu ki constitution da amsu ki base ta thanga dula ko pajege oja ko bla kan se anti business activities ne se ma masana ya ga da mama gi anti business moment kana ho gi no oja ko ma da sa ro ni adu ki ke da jin da chen je ma su ja ro ni adu masana ta ru da ko ni na hai ga sa ko gi na yes ai thang ning bam na adu ki matam da anti business ro so hai ju khani mo na facebook da business against the evening ro so हजे हजिति अखोइ फुजिन है वखल लाइदा बिजनेस कोनबो वखल लाइदा इदुम दि थागनिंगदा याय जा अखोइ फुजलासि मतम जौरे बजागी ममांदा ज्ञान ताहुदो मयाम हजि ज्ञान तारैदो सिनाव मयाम सु खंदियो हजिसु लैरि स्टिल जे ब्लैक शिप्स सोसाइटी अदना अखोइ हजि फुजलगा महाताना अखोइ पेन मयाम दो अखोइ मीडिया मोंग नंग हुंता बजाना अहनि एका कविरो क हमदा लाउगे रुमदा फमिनरगा अखोइ मयाम सिना अखोइ मेन तामिनरगा कइनो कइनो द फजने एक तोमिना सिकसि फाइजे असिसला कुंदल कसु नाफल लेदे नाना कोइ साउदि ओंदा ऑर्गेनाइज तोना कोइ तोरगा नोइना अखोइ इमिंग जोंदगी थोग पाउ फरकुदो अदु फजदबा ओंग मिगु अखोइ हंगिरा मकरि काइगे अमोन नोटिस थाजलगा एक जाबना तेने वरि सागदबनिने हारि बो मसिगी मोमेंट से बोनो होन द मतम क्या संगमनेबा अखोइ लैरिबा अखोइ मजि पंगल विष्णुप्रिया सिंह अदु मति सिंह अखोइ अयमोन हाइजरी अखोइ हारि फोरम सिदा लागा हजि कमी पाम ते हजि लैरिबा तंगु लेता द पीएम से असिदा करि तो बुजाबा अखोइ मागेदि कमाइ त सिचुएशन से करि क्रिएट तो वे फॉरवर्ड कइना खम ते खमिनसी